première chose, on est content. C'était pas facile de jouer ces 2 matchs. Et on sait qu'avec Ramadan et la fatigue de la saison, on a joué beaucoup matchs tous les joueurs. Et on a fait ce qu'on a besoin de faire, que c'est les 6 points. On est presque qualifié et on devait rester fiers de ça. Donc, comme je dis, c'était pas facile. Il y a des grandes sélections qui encore ne sont pas qualifiées et qui ils vont pas qualifier pour la Coupe du Monde. Nous, on est presque comme ça. C'est la 3e en filet et on est resté fiers de nous et fiers de Maroc. احنا فرحان بزاف علاش حنا دابا ودينا لا كلاسيفيكاسيون بور لا تروازيام كوب دي موند دونك اول مره اللي وقع في البلايصه ديال الكره هنا في المغرب دونك حنا فرحان بزاف وبغينا نزيدو نديرو الطريق ديالنا مع ليكيب ناسيونال. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.